Барлык галәмнәрне юктан бар кылучы, безләрне үзенә гыйбадәт кылыр өчен җир йөзенә җибәргән Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хамид сәнәләребез, мактауларыбыз, олуглауларыбыз булып торса иде. Сөекле пәйгамбәребезгә, юлбашчыбызга, җитәкчебезгә, укытучыбызга, дөньядагы иң хайырлы булган кешегә, иң хайырлы булган ахыр заман пәйгамбәре булып килгән сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да хайырлы, файдалы гыйлемнәр насип кылса иде. Баштан гыйлем алып, гыйлем алганнан соң фәһемләп, аңлап, аннан соң шушыны тирәнтен аңлаган хәлебездә җәмәгать динебезне өйрәнергә, китапның бер кырыен укып кына китап турында нәрсә язылганлыгын аңлап булмаган кебек, ислам динендәге bütün өлкәләрне өйрәнергә. Шуннан соң гына ислам дине турында сөйләргә, башкаларга аңлатырга Аллаһ Тәгалә насип кылса иде. Чөнки шуннан башка булмый җәмәгать. Бу шушындый хәзерге вакыттагы кебек буталчык, фитнәле заманда һәм күп кешеләрнең ислам динен аңламый торган, фақат интернеттан, телевизордан карап кына ислам дине турында өйрәнгән кешеләр күп очракта гаепне исламнан эзлиләр. Ислам террорчылары дип әйтеп, хәтта гаеплиләр, ислам террорчылары. Җәмәгать моның икесе бу вагазның темасы шул җәмәгать. Багышлана террорга. Ислам һәм терроризм. Капма каршы әйбер. Карагыз җәмәгать, ислам диненең сүзенең мәгънәсенә ислам. Ул Аллаһ Тәгаләгә үзеңне тапшыру. Һәм аңлата сәламәтлек. Сәламәтлек ул тән сәламәтлеге генә түгел, башкаларга карата үзеңнең яхшы мөнәсәбәтеңне күрсәтү һәм тынычлыкны тарату. Ислам һәм сәлам. Ислам динендәге сәлам генә ни тора? Әссәламу алейкум. Сезгә Аллаһның сәламе булсын, тынычлык. Җәмәгать бу үзе нинди зур мәгънәгә ия ислам. Аллаһ Тәгаләгә бирелү һәм тарату тынычлыкны, иминлекне бөтен кешегә карата. Мөселман кешегә карата да. Мөселман булмаган бүтән дин тотучы кешеләргә карата да. Мөселман булмаган гына түгел, христиан, яһуд, буддист кына түгел, бөтенләй ышанмый торган бер нәрсәгә дә ышанмый торган кешеләргә карата да. Пәйгамбәребез нәрсә ди саллаллаһу алейхи ва сәллям? Хайрун нас, кешеләрнең иң хайырлысы. Хайрухум линнас. Кешеләрнең иң хайырлысы кешеләргә карата хайырлы, яхшы булган кеше ди. Карагыз җәмәгать, бу мөселманнарга карата үзенең диндәшләренә карата гына яхшы дигән сүз түгел. Хайрухум линнас, кешеләрнең бөтенесенә дә. Җәмәгать монда хәтта әгәр кеше шушы мәгънәләрне аңласа, шушы ислам дине турында аның нигезләрен аңласа, хәтта сөйләп торырга да кирәкми монда шушы террорчылык хакында да. Кеше үзе аңлаячак аны. Кая барасың, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хәтта 40 кырмыска
Umarta kırkların ütürüden tıygan. Kiçkine bijek nerse? Bijek. Peygamberimiz eýtdi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerden bolgan bir peygamber ýaly tergeminde yolda bargan wagtda agaç tübüne otura şoşunda. Şonda umarta, şoşunda kırmızka ýasy bola. Kırmızka ili. Şoşunda birisi tişli. Şoşa peygamberini. Bu cemaat sahih bolgan hadis. Peygamberimiz eýtdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Buhari'da kile. Tişli hem açığı kile. Peygamberlerinin bitinde cemaat bulayda işleri awır, kabul etmeýler köbürek. Hem jitmese ana tagın kırmızka tişli. Şu wagtda ultrada kırmızka ýasyna ut türtüp yandıra. Ut türtüp yandıra. Kırmızka ili anda bitini cemaat anda milyonlagan kırmızka. Allah Teala di vahiy kıla şuşa peygamberge haber ite bir kırmızka arkasında de. Bir kırmızka arkasında miňa tesbih eýte turgan köpme bijekni harap etdiň de. Bu cemaat 50 koşan bulgan peygamber 124 min peygamberler arasından bulgan bir peygamber bitindi o. Peygamberimiz bit şolaryň ahyrgysy. Peygamberimizni Allah Teala jibere ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Enbiya suresinin 107. ayeti. Peygamberler suresi var. 107. ayetinde ýeti. Biz seni rahmet bolarak jiberdik di. Kişilerge. Rahmet. Galemlerge di. Galemlerge diyen söz mene şuşa kırmızka galemine de kiçkine bijeklerden alıp zur mahluklarga hatlı bütünisine de rahmet bolarak rahimli bulup hem şuşunun örnek itirip üzüňniň muameleň bilen bütün dünýäge körsetir için merhametlilikni İslam dininiň de biz seni şunun için jiberdik de. Cemaat kari Kur'an'ı açıp. Yukarına etmedim. Eğer İslam din öğrenesin kileyken, yeki bir kitapını bilesin kileyken, onu hatta başından alıp ahırına hal okup çıksan da eli onunla bitirip olmayı. Ama da cemaat bir puzzle degen bir var bit. Bek motor çizip çıkasın da bir kartina peyda bula. Şunun bir singini alıp, bir kisegini alıp, şuşunun bile hüküm etip bulanma, mene bu şuşunday kartina deyip. İslam dini turunda da andy fikirde bularga yaramay cemaat. Biz bunu taratırga tiyişlibiz bütün kişiге. Bunda cemaat bijek turunda söz bardy. Peygamberimizni tügül. Ellik wagtda ýaşagan peygamberini Allah Teala şilteledi. Yarardy, seni tişlegen bir kırmızkany ötürge mümkin. Lakin kalgan milyonlagan anda kırmızkalarını ne hakyň bar edi ötürge. Jitmese ut bilen. Kimni şilteledi? Allah Teala şilteledi peygamberini. Bu cemaat bir misal. Biz tagın ikinci misalında bilebiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyaş tutulgan vakıtta okugan namazını. Ol bek uzak secdede tura, rukukta tura. Şuşu namazda vakıtta şuşu vakıtta nerseler kürgenin Allah Teala anarga nerseler körsetkenin sili. Esma bint Ebu Bakr, Ebu Bakr'ın kızı Esma rivayet kılar şu hadisine. Mindi cehennemni gördüm dedi. Allah Teala körsetti cehennemni ut namazda vakitta. Ey Rabbim nerse bu? Miňa melle bu dip soragaç gördüm de hatınny de. Üzüniň de pesiyin beylep bülmede oşatmyça, içirtmiçe oçtan ötürgen hatınny gördüm de. Bu cemaat kırmızka tügül, bu pesi. Oçtan ötürgen bülmede yapıp koyup. Çıgarıp jibermegen uramga cemaat. Uramga çıgarıp jibermegen
Üzünün günün üzü kursun, tıçkan tutup başkasın deyip şuşunun içinde cehennemge kirdi. Hem kurdum di, pesidi onun di, tenin di, biten tırnaydı di. Göresiz cemaat. Eminde eğer de balalarını, okutucularını, gayipsiz kişilerini zaложникка alıp, onlarga içerge suda vermeyce, onlarına aşatmayca, onlarını gümümen kurkutup, mene cemaat Bislan, hakikası 333 şuşunda kişi öldü. 333 yalgışmasam. Bu cemaat, bu vahşilik, bu nindi? Müslümanga cemaat, Müslüman diye eytip, mene bu Müslüman hem ol İslam dinin tutuşu diye eytip bulmuyor. Bar cemaat, bar Müslüman, bar İslam. İslam dini ol kamil, idealni diye atala. İslam dini ol kamil. Onda bir nindi gayip de yok, bir kimçilik de yok. Lakin Müslümanlarda milyon kimçilik. Müslüman bilen İslam'ını butarga yaramay. Müslüman İslam dini boyunca yaşarga tırışa. Kimçiliklerin bitirge tırışa. Bir sırtından birsin. Ekringine. İslam dini idealni, kamil. Lakin Müslüman şuşu kamillikke irişirge tiyişli kişi. Müslümanga qarab, mene bu Müslüman deb eytip. Nesedir işlegen? Ona şuşu eyberini İslam dini irete deyip anlarga yaramay. Bu big zor hata. Bu big zor hata. Bir Müslüman urladı dey. Urlağınga qarab İslam dini anarga urlarga irete degen söz mü? Kulun kisirge kuşab et korakның. Eğer de birisi sügünse, özü Müslüman özü sügüne, gayib anarda. Özü Müslüman özü gaybet seli, özü Müslüman özü söz yerte, özü Müslüman özü urlay, rencite, mıskıllay, hurlay, ne kadarlık kimçilik cemaat, yolganlı. Bu Müslümandır. Lakin İslam dini gayiple tugul anarga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in kamil kişi oldu, in kamil. Çünkü Gayşe radıyallahu anhadan sıragaş, onun hılkı nindiydi de, nindi onun nravstvenность, hılık. Nindi idanın dip sıragaş, Gayşe radıyallahu anha bir söz bilen eydi, bir söz bilen. Onun hılkı Kur'an idi de, köresiz mi cemaat, nindi kürkem tasvirlav. Onun hılkı Kur'an. Mene peygamberge korap. Mene İslam dini şunday deyip eytip bula. Lakin birimizge korap da mene İslam dini şunday deyip eytip bulmay. Biz cemaat İslam dinine korap örnek alabız da, peygamberimizden korap örnek alabız da, hem örnek ele alsak. Biz cemaat söyleyibizgine köbürek. Mene şulay bulganlar, bune bulay bulganlar deyip. Lakin üterge kilgen vakitta. Cemaat özünüz bilesiz. Ütev en mühimi. Ömür boyu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşunu iretken İslam dininin nindi ekenligen. Buna ikinci misal, buldu cemaat kırmızı hakkında, buldu pisi hakkında, busu kış. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu jitkire şuşa hadisini bir jirde tuktilar Peygamberimiz sahabeler bilen. Hem şuşunda bir kış pırkıldap Peygamberimizin baş içinde uça başlay. Çıp-çıkka aşağıdan şunday keçkenegine kış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına rahimli zat bulganga köre kışның yiregi de beytinde cemaat indi. Peygamberimiz yanına kile pırkıldap baş içinde uça. Hem şuşu vakitte Peygamberimiz soru bile sallallahu aleyhi ve sellem. Eyyukum feca'a hadihi, bu kışında kimdi burçuğa saldı, rencitti, nersedir işlebindi şuşu kışka, kim nerse işledi?
Bir sahabe әйтә, хадис ике версияда килә, берсендә кошның баласын алган оясыннан. Нәрсәгәдер тотып та карыйбыз бит инде, кызык бит инде кош баласы. Яки баласына күрсәтергә дип тә алгандыр. Икенче хадистә кошның йомыркасын ала оясыннан. Кайсыгыз нәрсә эшләде дигәч, мин алган идем ди бер сахаба әйтә, мин алган идем ди, кошның ди оясыннан ди баласын ди. Икенче версияда йомырканы алдым ди кош оясыннан. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: урдут, кире кайтар. Рахмәтән ләһә, рахимле буларак ди. Рахим шәфкать иясе буларак ди. Шушы кошның ди оясына ди кечкенә кошчыкларын кире кайтар ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Рахимлелек иясе пәйгамбәрбез. Һәм шушыны күңелләренә сеңдерә сахабаларның. Мондый мисалларын тагын күп әйтергә була. Бер диягә карап тора пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Күзләре яшьләнгән. Хуҗасына әйтә, бу кеше диянең хуҗасы кем? Мине яхшылап ашатмый, һәм миңа күп йөк тие өстемә дип әйтеп зарлана ди. Күрәсез, хайван булса дия хакында. Кая инде җәмәгать, монда барасың кешеләргә, кешеләрнең балаларына кул күтәрү, үтерү, аларны хатыннарга, кешсезләргә, картларга нинди җәмәгать юк ислам динендә андый бер. Кайда? Шуңа күрә җәмәгать менә бу хадисләрне, хайваннар, бөҗәкләр турында хадисләрне белгән кеше дә ислам диненең җәмәгать нинди дин икәнлеген, гадел дин икәнлеген аңлаячак. Без җәмәгать булай да Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтәбез. Аллаһ Тәгаләнең ике исеме. Беренчесе Ар-Рахман, гел әйтәбез без аны. Идән чыкканда, кергәндә, ашаганда, эчкәндә, киемнәребезне кигәндә дә, салганда да, машинабызга утырганда да, гомумән яхшы эшләребезне эшләгәндә гел бисмиллаһ әйтәбез. Ар-Рахман, рахимле, Ар-Рахим, шәфкатьле. Коръәндә җәмәгать 114 тапкыр кабатлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Рахимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дә 100 өлеш рәхмәте. Берсен генә дөньяга төшергән. 99 өлеш рәхмәте үзендә. Җәннәткә кергән кешеләргә. Рахимле булганнарны Аллаһ Тәгалә рәхмәтемә алам ди. Ар-рахимуна ярхамухумур-рахман. Рахман булган зат, рахимле булганнарга рахимле булыр ди. Күрәсез җәмәгать, Аллаһ Тәгалә рахимле һәм рәхмәтне ярата. Кешеләрне борчыганны, кешеләрне куркытканны, үтергәнне, яндырганны, карагыз җәмәгать Палестинада 40 меңгә җитте бомба астында калган шушы сионист дәүләте бомбит итә җәмәгать. Америка карап тора. Америка белән шылт итсә бер җирдә үзенең кешеләрен, бөтен дөньяга сөрән сала. Җәмәгать, монда бомба астында, бер туктамый бомба астында шәһәрне җәмәгать газны нинди харабәгә әйләндерделәр. Карагыз җәмәгать, бу бит җәмәгать дәүләт рәвешендәге терроризм. Балаларны үтерү. Террористларны үтерәбез дип әйтеп, тыныч яши торган халыкларны, җәмәгать балаларны тезеп куйганнар, тезеп салганнар. Нинди сабыр җәмәгать, халык, Палестина халкы. Бер баласын, бер әти кеше җәмәгать савыт белән конфет өләшеп бери балалар, бүтән балаларга конфет өләшеп бери. Үзенең күзендә яшь. Балам ди җәннәттә ди. Балам ди җәннәттә ди. Баласы җәмәгать үлгән.
Hem alар gün sayın körüp taralar şuşunu cemaat. Менә шушындый халыкка нәрсә була? Менә шушы халыкка, шушы сионистларга нәрсә була җәмәгать? Иң каты газап, иң каты газап. Аллаһ Тәгалә бит: "Вала тахсабанна Аллаһа гафилан амма яъмалу залимун." Аллаһ Тәгаләне белмичә карап тора дип уйламады. Аллаһ Тәгалә белеп тора ди, күреп тора ди аларны ди. Һәм ди каты газапны әзерләп тора ди Аллаһ Тәгалә аларга. Men qatala nefsen bi gayri nefsin aw fasadin fil ard. Bir gayip sizge kişini ötürgen kişi di, bir kişini ötürse di. Ol bütün dünyanın kişilerini ötürgen zaman di Allah Teala'ga kadirli. Gayip sizge bir kişini ötürse. Ve men ahyaha fekennema ahyan nase cemi'a. 32. ayet Maide suresi. Bir kişini isen kaldırsa di. Mesela yana Pajardan alıp çıktı bir kişini, yanı böleydi. Seni sebep kıldı. Küterip alıp çıktın, terezeden batıp kirip, üzüngün tırmışını korkutun astına koyup. Yaki birisi bata, sudan alıp çıktın. Yaki yana, yani kıtkarıp kaldın, bir kişini kıtkarıp kaldın di. Bütün dünyadaki kişilerini kıtkargan kebek sen di Allah Teala'ydı. Ol kişi di. Bütün dünyadaki kişilerini kıtkargan kebek di. Ne kadarlı Allah Teala hürmet eden balası. Canı yesin. Allah Subhanahu ve Teala İslam dininde bizni kıldı. Allah Teala şuşu bizni İslam dinine kılganı için Allah Subhanahu ve Teala'ga çın ko'ngillerimizden aytgan hamd senelerimiz bolsaydı. Suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge çın ko'ngillerimizden aytgan salavatlarımız, selamlarımız bolup tursaydı. Hem şuşu İslam dinini öğrenip Kur'an'da Allah Teala kuşkança, Peygamberimiz iretkençe sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini tutup başkalarga da örnek bulup yaşavlarını Allah subhanahu ve teala nasip kılsaydı. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullahu ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafur.